Ko zna koliko je staro. Čagljevi su došli. Zakriće nam je put ovuda. Nije niko dugo prolazio, pa evo, malo čistimo grane. To jest, ne čistim ja. Pukla guma. Tako je kako je. Pozdrav ljudi. Evo nas na Savi, u blizini Slavonskog Broda smo. To je naše mjesto gdje smo, evo gdje sam ja odrastao. Tu smo i pecali i sve, tako da napravit ćemo malu turu da vam pokažem, imamo tu vikendicu iza. Tako da ću tu gore provesti sljedećih nekoliko dana gradeći sklonište. Kažem sljedećih nekoliko jer ne znam koliko će mi trebati. Evo gledajte, kućica koja je napravljena prije, ja ne znam, 15 godina sigurno, 10-15. Tu smo dolazili pecati, ja prvi put sam došao kad sam imao, ne znam, 2 godine, vjerojatno me tata doveo. Evo, 2 kreveta, stol, stepenice. Tata je ugradio novu, sad valjda neću propasti. Ove su, dobre su. Evo krevetna kaca, to počišćeno. Tata je tu preuređuje, a ja gradim novu. Doduše ne baš ovakvu. Evo, tu je prije bila neka nadstrešnica. Već sam dio očistio tamo, tako da idem nastaviti tu čistiti. Evo, očišćeno. Tu je plan ukopat krevet, natkrit odavde prema tamo. Tu je brdašta pa smo zaklonjeni od vjetra i sa strane skroz sa zidovima zatvoriti. Sad krećemo kopat, rezat, pilit, cijepat. Evo ga, izrezao sam dosta drva i sad šta moram napraviti? Ovako, moram poravnati to tu, poravnati tlo i poslagati drveća uz ovo. Znači tu će tako stajati, tako da ovaj pod sav moram izravnati da bude ravna, lijepo da se može hodati.
to izgleda otprilike ravno, znači da ove u sredini moram još zabiti dolje. To je to sad. Tu gore ide krevet. Tako da krećemo kopati taj dio. Ide ručak, pauza. Ali si ajva. Kamena ploča. A šta si ovo stavio gore? To ti je da rošti. Kaki je to materijal? To ti je kupi, to baš da rošti. Gore. Stavi gore i ispečeš na tom i obrišeš samo to i nosiš, ne moraš prljak rošti. Opet Gloria. Prijatna kafost. Da vidimo, evo valjajićemo. Evo ga, to sad tako izgleda. I znači tu još idu ovako trupci za krevet. 6 stupnjeva podne. Ne ide nigdje. Kako sam pilio ovu granu, pomakla se tamo negdje pri kraju grana. I podigla se ovako. I sad je zaglavljena testera, ne mogu izvaditi. Probao sam polugom podići ovo ovdje da se oslobodi, ali ne ide. Tako da će me sjekira spasiti. Evo sam drva nakupio za krevet i za ovu ogradicu gore. A problem je ovdje što sva drva, ne možeš naći ravno drvo. Da moramo odati tamo 100 metara u šumu da bi našao neko drvo koje je palo, koje je suvo, a da je ravno. Ali ajde da izvučemo nešto. Evo ga vrpa narezana. A sad gledajte kako ima ovih izbočina na skoro svakom drvetu. Tako da ćemo to sad sjekiricom malo poravnat i onda slažemo krevet. Jel se krčka? Ajoj, gledajte ovo. S ovim ostacima od ručka ćemo somove nahraniti. Tako. Idemo dalje slagati krevet. Zaslužen je odmor.
Sad ćemo razgrniti ovu zemlju, lijepo izravnat sve, obilježiti koliko će mi biti velika koliba i onda mogu raditi krov. I to će biti to za danas otprilike. Izravnam pod, ocrtam, stavim krov, razvučem se. Gledajte vi ovo svrdlo, ovaj posao. Ko zna koliko je staro. Milina. Evo rupu sam iskopao. Znači ovaj koliko ima. Znači do lakta. Ja bih rekao pola metra. Pola metra će biti dovoljno. Ja mislim da hoće. Sad samo moram naći drvo koje je dovoljno debelo, ravno i mora imati V rašlje da mogu poprečnu grijedu staviti na to. Oženjen sam kao momak živi. Neće to niđe. Neće to niđe. Idemo jednu kavu prirediti. Prijatna kafusta. Stvari neću, moram skratiti. Evo ga, cerada ima lijepo ove rupice. Sad idemo od šiba napraviti klinove. Približavamo se nuli. Sad je 5:30. Evo ovakva je situacija. Večeras ćemo ovako. Tu ćemo još jedan madrac na to razvući na napuhavanje. A samo komfort. Samo komfort. Došli su nam sad još neki prijatelji. Pa ćemo popiti pivo malo. Opustit se. Sutra tata ide kući. Ja ostajem sam. Kobasica. Slanina. Grah. Bajadera. Jesi Marko? Časta Raja.
Ja mislim da su namirisali slanin. Našao sam neki limeni kotao i to mi služi kao reflektor za toplinu. I idemo nekoliko stupnjeva. Kaže negdje -3. Vreća je razvučena. Warm hug, tu se napuni toplom vodom, iznutra je termosica. Zadnji put me lijepo grijalo. Ja vjerujem da će večeras. Op, evo me u vreći. Vatrica gori i pogledajte kako sam iza vatre naslagao drva jedno na drugo. Kak je ovaj kotao zaobljen po nekom principu takozvane gravitacije, to bi trebalo padati jedno za drugim u vatru. Vidjet ćemo hoće to tako biti. Što se tiče temperature, 1 stupanj. Idem spavat i vidimo se ujutro. Dobro jutro ljudi. Voda za kavu se kuva. Nekim čudom približila mi se vatra. Smrzao sam se i morao se mu približiti malo da mi bude toplo. -1 u jazbini, a sinoć je bilo -7 vani. Ljudi moji, bilo mi je hladno, moram priznat. Spavao sam negdje do 2 sata. Ugodno. I onda mi je baš počelo biti hladno, tako da sam približio vatru. Koliko sam čagljeva jučer čuo, ono je bilo strašno. Jave se preko u Bosni, 1, 2, 3, 4, 5, pa za 5 minuta tu 100 metara iza mene, njih isto ne znam, čopor. I u jednom trenutku sam čuo kako hoda nešto iza mene, pretpostavljam da je lisica. Lisice su ovako, lisice više vole ljude nego čagljevi, ali tamanu uhvatio sam kameru i svjetiljku, rekao posvijetlit ću da uspijem snimiti lisicu ili čaglje, šta god je bilo. A taman je u tom trenutku, tata je spavao u kućici i zakašljao se, okrenio se, počeo je lupat ono limena kućica je. I pobjegla je životinja, šteta. U biti desila se jedna nezgoda, prokuhao sam vodu i kako sam išao nasut u flašicu, kipuću vodu sam istresao po ruci. I sad evo, vidi se ovo crvenilo, ne znam koliko je loše, a boli jako, tako da neću ostati danas, idem kući to namazat kremom, otići doktoru da ne bi se inficiralo. A ovu jazbinu ću doći završit čim mi ruka dozvoli. Ništa, idemo pripremiti doručak. Ajde, kobasica kruh, pravi kruh. Med i maslac. Topli kruh nakon hladne noći. To je to za danas ljudi. Gledamo se uskoro. Dvije srne su tamo. Nisam ih uspio snimiti prije, eno ih. Pozdrav ljudi, evo me nazad. Ruka je dobro, nema ništa. Mali ožiljak tu, ali ok, mazao sam kremom 3-4 dana. Tako da najgore je prošlo. Nastavljamo gdje smo stali danas. Ovako je to izgledalo zadnji put. A danas ćemo maknuti ovo, to nam više ne treba.
skinuti ceradu i gradimo 2 zida tu i tamo. Sad idem skupiti što više drva mogu za ove zidove, pa vidit ćemo koliko će trebati za to. Ima stvarno puno ovih drveća koji su pali od onog nevremena prošlo ljeto. Gledajte ovo, tako da čistimo šumu. Evo, pronašao sam blago ovdje. Neko je davno izrezao ovaj drva i uštedio mi jako puno vremena, tako da koliko da je, hvala mu. Evo ga, ovo sam skupio za sad, trebalo mi je oko 2 sata. Sad je jedna kratka pauzica, idem kauškovat. Najbolja kava je u prirodi, tu nema dileme uopće. Uzeo sam mjeru sad, to je bilo to, i idemo ih rezati. Vidite ono drvo što pluta tamo. Sve moje. Znao sam da se može desiti. Izrezao sam ga, bacio tu i odbilo se. Pš, pobježe. Tako. Nije drvo pametnije od mene. Evo šta smo napravili. Evo kiša pada. Krene padat 5 minuta pa stane i tako već par puta počinje stane. I sad evo sam u šumi, skupljam još par trupaca ću dovući. Ali još pola sata i bježim kući, danas ne spavam tu. Ne stignem, a sutra ujutro dolazim. Sad idem ovu vrpu pomaknuti sa strane i idem kopat.
za sad je to. Fali mi još drva. Čagljevi su došli. Ne mogu vjerovati, u pol bijela dana. Mislim da su 2. Ne čujem ih više. Ali 2 čaglja su protrčala. Tu jednog sam vidio. Pola 3 je sad. Ne znam šta reći, jučer sam 2 srne vidio, eto koliko je bilo. 1. A morat ćete mi vjerovat na riječ kad nisam uspio snimiti. Evo ga zec. Možda su zeca ganjali. Ne znam šta reći, ne mogu vjerovat da sam vidio 2 čaglja kako love zeca. Evo, ako je iko od vas ikad vidio čagljeve kako love u pol bijela dana, nek napiše dolje da vidimo jesam lud ili možda ipak nisam. Evo ga. Ovo će biti prag, napravit ćemo vrata kad zatvorimo sve. A sad moram ovo oblikovati malo. Evo, postavio sam i drugu gredu. Sad to je tu da bude sve kompaktno, samo što moram naći način kako ću spojiti nju za ovaj. Znači moram spojiti sa zadnjim. Tamo sam ju učvrstio. Mislim da smislit ću neki čvor tu. I ovu drugu istu. Sad idem nekako to zavezati. Moram prvo razmisliti malo. Mislim, imam ideju kako to napraviti, ali problem je što ne znam, posjedujemo taj alat, ručno svrdlo. I onda bi uzeo ručno svrdlo i probušio tu i u ovo. I uzeo komad drveta kao klin i zabio ga. Moram kod kuće potražiti. Trebalo bi biti negdje. Tako da taj dio ćemo ostaviti za sutra. A sad idemo naći još jednu tu i jednu tamo gredicu i onda se bacamo na krov. Da. Evo što sam skupio za krov. Kiša pada non stop i vjetar je sad počeo puhat. Mokar sam skroz, rukavice su mi mokre tako da bježim kući. I sutra se opet vidimo ovdje. Nastavljamo dalje. Pola dana sam proveo u gradu tražeći ručno svrdlo i nisam ga našao. Nisam našao ono što sam tražio. Doduše, našao sam neko malo to je Fiat 4. To nam može dobro doći za provući žicu. I našao sam ovo, iako je to nastavak za
akumulatorsku bušilicu, ali će nam možda dobro doći. Ovo se može ovako raširiti skroz i skupiti skroz. I ovako kad raširimo mogu izbušiti rupu s ovim. Probat ćemo pa ćemo vidjeti gdje nas to dovede. Sad moramo još ove dvije učvrstiti i onda slažemo krov. Ovaj mi je pukao 2 put jer nisam dobro izbušio, pod dobrim nagibom izbušio rupu. Sad sam probušio tu s ovim svrdlom. Plan je sljedeći. Štapov idu od zemlje do gore. Tu gore ćemo ih vezati špagom i slažemo ih jedan do drugog. Ovaj dio i onaj dio vanjski s one strane. Ta dva dijela ćemo zatrpati sa zemljom. Onda na taj krov ide cerada i ceradu ćemo popuniti isto sa zemljom da se ne vidi, da bude bolje izolirano. Sad još moram staviti ovako 2, 3, 4 možda popreko. A danas sam zaboravio ponijeti špagu, tako da zapravo neću imati puno posla danas. Evo ga ove šibe. Lijepo izgleda nebo, ali mislim da će me ovo potjerat kući. Sad pošto nemam špage, ne mogu učvrstiti ostatak ovih grana i onda ne mogu ni stavljati ove šibe popreko. Šta bi još mogu? I mogu početi slagat ovu stranu. Tu ove rupe ću ovo zatvoriti s ove strane. Znači nisam bio ovdje 3 dana i gledajte koliko je sala narasla. Čovječe, pa još malo će mi odneti ovo moje sklonište. Voda je taman došla do ovog korita u kojem je alat. Ajme. Evo ga, u koritu je, skoro. Ludost. Valjda mi neće odnesti sklonište.
Idemo sad zavezati sve ove štapove za ovu poprečnu prečku i onda ćemo krenuti bacati zemlju ovdje. Usput kako uzimam zemlju odavde ću napraviti stepenice lijepo prema gore. Moram još malo zemlje nabacat i to će se još slegnuti dolje jer ono ima dolje šupljina. Sljedeći korak su ove poprečne grede, to jest šibe ovdje, da smanjimo ove prostore prazne između. To bi bilo to za sad. Gledajte ovo. Ušlo mi je službeno voda u sklonište. Evo, ima vode malo tu. I šta sad da radim, nisam pametan. Ako postavim ceradu gore i zatvorim sve i voda uđe, ako se digne još toliko, mislim da će podići će mi cijelo sklonište zbog cerade. A ovako ja mislim da neće ništa biti jer je opet učvršćeno sve. Još ću zavezat ovaj stup, učvrstit i onaj tamo. Idem popit kavu jednu, bit ću pametniji. Mislim da je najbolje da ostavim to sve kako je, pa da pričekam par dana da vidimo će voda padati ili dizat se. Pojma nemam šta radim. U biti saznaćete vrlo uskoro. Tako da sad što mi je ostalo napraviti je staviti ceradu gore i nabacat zemlje i napraviti ovdje ulazna vrata. I ovaj dio će ostati otvoren, a ovo će sve biti zatvoreno i izolirano. Dogodilo se ono čeg sam se najviše bojao. Aquaman mi je uselio u kolibu. Tu možete vidjeti ovaj ulaz, to je prolaz tamo do onog mjesta. I sve je potopljeno vodom. I sad mi ne ostaje ništa drugo nego čekat da Aquaman iseli iz moje kolibe. Hvala vam na gledanju i uskoro možete očekivati rekonstrukciju kolibe, čim se voda povuče. Pozdrav!